Se isso é fogo e retomar,
Ko korke u hufama I he talamalo e whanua ka mai ngahi talawhatapu ko dobe o ku whawhatapua atu pe me polokalamani. Talangata e te au whai ki tō mama. Kai adamo e whainga maari e koini ke o atu ai ai polokalama mawahe koini. Ko I heni pia mo whaos mama ko e kantiteiti I tongatapu hongfulu. Ke ma whahoko atu ha whatalanoa ke deia whikawa ki pia mo e teu whi wharearea ko I o tauhanga atu ki ai I he mahina ko nobe maha. Kai hene pehe ko whakampe au ku lerei pe ai hongo atu ai tau polokalama ka teki mautolu te ke lava mamatai I he atama leo I he tau pe si Facebook ka koni Bipon Media pia pehe foki ki he YouTube o ku live low atu pe ai ko whee pe mea whai mafua ka koe ke lava o mamata he tau polokalama pia o ku taitai lerei ko he polokalamani ki polokalama ko ia pia mo wha o si mama modo ki share pe tau polokalama tau inasi ko toa pia I moani I te nau. Tok tō mui mai ki polokalama ka kuma taitali lerei, taitali loto whiwhia ki mautolu I he whiawhini. Taim ta tau pe ko whiawhia ke taitali lerei. Whaas mama pe me he laine pe me I tonga eiki ke whahoko e polokalama koe. Au ni whaas maro tau mao e whiawhini. Malo e ngai lahi me tonga na mou whiawhia ke whaas I he wike koin. Pe whaki he wike kamata whake wike u alatamaki. Ak mou whiawhia ke whaas. Malo bito solo mau lele be me tongan ya malo bito mau fenga mali ko ko be ke ula ki fata ke to maf ke ko e fenga mali lele ko di ko fra ko I he fini fra la me ko to be ke malava ai program ko le fai me ke fa tu e ke be ko we go ko fofo program ai solo ke te ula be ni ko no officially launch in ko program ki he kakai, ko he public, ki au kumauinga au pito ke te au. O wawua whawheta, ko tuku whawhetapu ki he tuitu tono tonga ki Powono, pe ki he tahine kuini. Kuini naspau utuk aho, mo whare tu pou. Tapu ki he tama pinisi kalauni, pe ki kahapo tonga. Pe he whatapu ki he tama pinisi kaniwa whtawhiri. Kau mai hau itna opere ko toa beo e whanua. Tapi hau apa-apa, kau mai kau kawhaloa e whanua. Whatau ki e premia kau mai kau minister kabineti. Pe whoki e sea wharearea. Pe mai hoi ki me mipa wharearea tonga. Wātua e whakatapu ki he kau takiloto ko toa beo e whanua. Pe ki kau takatai whanua. Mo kau whiwhini whanua ko toa beo tonga. I tongani pe mo murina whoki. O gai e whakapapa make. Ki he tumua ki o ka holau ka. Tama ko pelinisi kalani walu whatawhiri. Pe mo kainga pe bang mo toi ki la paha. Pe whoki e ngau per whatawhita mo kainga tala siu. Awa tu e whakapapa kati pe mo ofa ki he kainga tawa mo sāpoi. E mapu hoi a te volo ki hoi. Pe ke kainga o reka. Vai kāsila ki nureka. Awa tu e ofa mo whakapapa ke kainga. Leha uri lelei. Pe mo kainga makaunga he lotu. E ki he apapa e hau. Lawaki. Pe mo kainga tala fo ou. Wai pe mo oflahi. Ke kainga. Wai tama ko pelinisi tungi. Pe ki he tama ko hala tuiwa. Tuia. Ki whongani taka kainga na toka. Pe ke kaipuaka pe mo e kainga vai ko siu mo he ume manuka. Kau mai kainga I no pe luku. I kolonga. Pe a ofa. Pe mo whakapapa ke kainga whono ki moana. Kalwhani fo pe me a wha. Kau mai kainga o matangata. Na mo tamare. Mo kainga wasla a mo hamonga maui mi I toa. Pe foki. Ke tauranga tapu lulu. E kainga tuitufu. Whiwanga pe mo kainga. Ke wiki. O ia e whakapapa. Ka kato me motuani. O koutu. Ke kau. E hiki nima. Ko fie whakafonga ki mautolu. Ngā he kolo eni. I hau furu mai taha. Pe motu taha. O wahenga. O porenga. Ki ai motuani. Ko tō ta pōfuru. Solo maro bito e
whainga maari ko tu mai ke whawhiloa ke kāinga. Ngia koe lau lawe ke ai, ko fua polo kalama ini, ko tupat ki tupa. Ki pore whiwhare area ko manaki, kaukia. Mahalo pito, whaasiko dui koe konga mahu inga pito ia, ai konga uraki koe ni kua takamatai. Pea ko ilo ipe i he ngahi wāhenga ma ngahi wheitu koe ni honga fulu mātaha. Ku ke tala noa ki ai, o kai ke nau sola ki a te koe, ko hinga he o ku ke iai pe i a te kinau tolu. Ko ai whoki e taimi ko whaatala noa ai, whaapokalama pea mo palofesa laftani. Ki whika aki ma mo e whiri whare a rea, une tala mai ni i he kau candidate, o ku nau kore to koni ki ai pea ko e mena ne eke ka nau tolu. O ku ke i he wāhenga, ko ha wholoha o i he wāhenga ko ia, ko ha ho mea ku whai, o ku ke ilo e mamahe kakai, mo ke tangi mo kakai, ka ko ngā ko ngahi taha pe ia ngahi nau nau kune o mai, ke kau candidate ha taha o kune nofo mo kakai i he wāhenga. Pai ko ku tala noa ko ki ai ko ku hinga, o ku ke iai pe ko he wāhenga, pe ko tuku nau ilo i koe. Ka ko ngā ku ta ihen he platform ko ni, o ku ai pe kakai koe ke nau hanga, o lawe i koe, pia mo e whahau ko whatongia ku ke whai me tongana. Peneonga o koe ko hawhehu i o ku mowha manako ke tari, ka ko loto ve ke kore atu ka te koe, ke hanga moki o maha pui pui tua. I ho ngā we, ke ngā ke taulawa o tukuifo ai, ngahi ka taulawa fe ilongaki. Moha taha pe e whanongo he polo kalamani, ke lawa kene ilo i, ko ha ho tau mua ngā we, pa moki pui pui tua pe, lawa ke ki o mai, whaos, ke lawa ke ta kamata aki. Peta doki hoko atu ai pe. Mahalo pita solo. Ke whiu le lei a pita solo, ko no tari vave, te raki tari vave ki ai, o ki whokinewa o mai e pui pui tua ki te hanga o whakamahi no i au pito. Koe mo tuane ko unofo ton pe vai, ngā ko unofo e koloko koronga. Ki whamiri, wai me whaki ngā ue whakalele. E ki mua i ngā e solo, koe pui pui tua e nofo whaka-community e mo tuane tonga ni, koe ke puri hata. Koe ke puri hata i kolongani me vai ngani e mautupo ake. Ki whamiri ne tupo e mo tuane, kaui e whamiri masiva taha mo ta i loa e whito uni. Koe ka me i loa ai te tau pe whangakui, mo mātua. Mo peka mau tolu, Ai koe, i loi e lei koe ngā nofo he community, mo tari ki o whiwi i o. Mau kaurelei peke ngā oi au, mau kaurelei pe te kosa tukene o tu uhalahi e whanuani. Wai tae te tupu hape pe kita e tai mea, o uhalahi koe mea koe ki whakataha ka turi ke taha ka hu mai o kane mai ki whare. Koe hanga ia e mau nofo ati utani. Solo, ka te uhanga o ki i kolosi, ki o mea e ua, o ko tui mahu ina, e kamata ake ko, ai ki i tātā pateni. Ka hiri fuhen solo ko whai beau kāu. Ka hai o hika mea, o ai ke au leo whiri whare area. O la whai beau kāu. Pea toki hao nira me kakai ke. Ko kusia o a ku solo, nai whakalaka me he taimi ke he taimi. Ko kuongo ko ako koe tau hanga fulo ko o si, ke whiri whare area, o ku ke hea mo kuongo koe taimi. O koe pia no ngahi uhina. Kai whama o kopo roua peke mea ua wene. Kai uruaki, ka tu unga whakapolitikare koe e whanua ko ia. Ka hono ua, ai koina na ke ai mai. Koe anga koe o nofo whaka-community. He ko tonga ni o mau nofo whaka-community. I ngai, koe ngai kolofo ki. Ka te ufuki ke kamata koe e interest i mea koe politik. Solo, koe motu ani, na ngawe whakawhai o ngongo he tau e taha wha. Pea koe tau e taha tolu ai, me he taha, na kamata he taha hiva fitu. Taha hiva fitu, hau ke uafe maa fitu, pato he uafe ngofuru. Tau e taha tolu. Ai koe tau e taha tolu koe a solo. Koe fui taimia na mālohi taha ai, i he whanua koe ni, ai mea, koe whi au hi politik. Fui taim koe ni. Kei te aha fui taimi, neo na e kamata mahi tau e tolungo fulu me mi whango fulu. Ka koe fui, te ula koe fui pirio te kou lai. Na hua te taimi koe whai o ngongo, e taiva i fitu, ki he wafe o fulu ke hongo koe e whakalere i whakapolitikare. Taimi na e malo i tahai. Pe te hanga o atu, ahon whamoni. Kon whamoni e.
Nai hoko tuku ngā ue e whātai ingo ni. Nai hoko hono tutu atu ngorofa e whātai ingo ni. Nai hoko ai laka, ko laka whakahaloto toko lahi taha nai owa he toko tahamano. Nai te hoko pe mo e whātai ingo ni. Ko hono tala mai ia, ka pade tahanga whahi tolu pe whā ai teke whakapolitikare he whonuani. Ko fo iko ngani na maro taha. Sai. O tango foi ngo e newspaper ko ni. Kana e mau newspaper ko ni kai ngua solo e ka fenga malo hi ko ni. Ko media, ko mainstream media beneta. Na e available ke kakai. Ta tau pe tongan mo mo ni. Ko huat ko te ai pe hingo pe newspaper ko tai betonga. Ai na e lere ko na newspaper ko talon di kai. Na o si very limited a bito peia. Hange peia o ikai ke iai. Na e newspaper pe kere, na ke lele ia i he o A4 pe he pe. Te ke haue ke teploiti ko e sai. Ka whakawave. Na hange newspaper ko ni kai mi vai aha. I tai bongbongi ha. Foi hua kau ka ma foi ma. Ko pau ke kau e whakatau mai bongbongi. I na se te pe. Kai whakate ai ha. Ha media source kata tau ka tongan mo sai fononga mai pe o vale pe o hanga fai tu uni he e preanga a hokoia ke ta office pe ga mi tongan o te mai tongan ka fa pitu pen mi tonga ta fri ka mau hopo ko ya mau o malo he newspaper o se ta we ta haia ko te hu mai tongan ka taimina na hu mai tongan ni solo we waf mafa. Pena itu ni to ta na newspaper. Ko au te hau mo newspaper. Ani ko foi hau ko ni ha ni waf mafa. E ni ko solo. Ko ka no ke me ko ni ko ke amana ke fu mama ope. Ai ko ni ko no ta u ngo fu no tupu he tai mini. No ke pepe na do tai ngoia. Pepe ni Kalau ni mau tak utol, tak ufa. Ini pun mau tak utol ngo fu. Ko ka ta ifonu e ko fifine ifonu ko ahoni. O não was eligible que não vote, o não do eligible, e não lava candidate. Porque não mix na dole foi meu, sai. But I don't know. But I'm mahini ko lahi newspaper o me mai ki tonga ni time go he wiki if we print it da ko newspaper to was. But time go le fraka ne fa ma wana de mo ma lo. Ko la ka wana ula ve ge na to ta mana tupu, ko la ka to ko lahi taha ia ko fai fa halo to he fono ni ha to la ka. Ko la ka po ke whakaata e taimua tonga ke whakawoki mai. Nea ua toko tahamana. Anyway. Ko newspaper tahamana ua fe soro na wau moia. Warege, ko hiki ni me tolu afi anga mahi ni. Taimua na whakaata ni ai. Ua whaki container ya nusila. O ko whakapareti be. Hake whakalere. Sai, ko taimua na mautu utei whakamotu. Ko toko tahapena wau moia wai. Mautu utei whakamotu ne. Tiki usio i apoti tola hi pehe to tai. Ai wana ko e kakai, o se ta wata. Tiki na te sio mo la we newspaper ko ene. Wana ko e kakai, ko hanga fa hege ka folau mo tari folau. Wa ngendo tari a newspaper. Tiki me ko ki tua, na pa ko hanga ta off ke takita hape copy. Ta off mo ha do security o ta mai ke movete ke ma tuku ko. O hanga he me a o hasi apoti. Anyway, o se foi como pego fi lave que sai con conten ko e newspaper porque me ko i loto e newspaper con peseti mahalo hivanoa ko me fa politikare da tape peseti pe hongo full ai community news pero ngare ko uto wak focus pe me fa politikare que ngata te ben na mau e solo ko talano ko ni foki at interest to him i me fa politikare Hawa ilo ito ngan fare area ko aho boya man diga tai min ki mo e wa fo fulu ke to hiva be ka fa fo nga fili moto wa ha to go o wa be ilo ta ko te la habilita hu ki fare area ka ko no fo nga ta pa te fi hu ki fare area ko pa ke imagino que to ta fa yo ngi pa te tui e te ko ka fa fo fo nga pa ke te sote e guess ta ta to hanga fa fo fare area Te pau e fo mo de te bongbong fo afon. Te angere vai ke hango me mi pa ua ke na faka mo oni o kuna ilo ikita pa kuna loto ke te hu fare.
Ke taimi na taimi ko so no la kuai ke fare rea. Taimi fu ke ni ma tu a koe. Ma o te ko hu no pele ko na te kia. Te ko fo ka kai te pe ko tai tau la ia fare rea a koe. Ma o te va ko ma no fu anga o ma no fu I mui he tu a koe o fu I uma koe o lo va o premia. Ma no fu ai. Ma fa ki tape recorder. Te ke live fare rea ai. Ko me go amana ki me go kakai ki na whanongo ki ai ko tari me ka mautoro mo ni loto. E ko ka pau te poto he short hengi to sai ane. Ka pau rewa I kai te au te ki tape recorder o hiki fe me aki. Osko ia ma hu ma rewa ki tua. O rewa tai pe print out. Ko me ai na pe he ai te ngua. Ko kano be gai so na fai ki mahino I be he ni. Ko mai no be me ko dano gai so. Ai ko ta aki a koe whakapolitikare. He kei o te whakaikike o matalanoa ke o mea moe. Ni I nei whaka eke mohono ta au me o mea gātawa ia. Pa wai time solo. Nā mo ki muini, Whai koe tāna politiki he taimi ni. Wat ke whai ka wā. Race ke o mea whakapolitiki. Wat ke o mea. Wai taimi o te tango te persio. O hangia solo ka o manatu historia. E rei koe ne whoki mama afu koe ki tongani. Na behena hau ka tui vai. Hau ke toi uki tau. Ka tare ngana e whae tui vai. E hange koe whari e aho koe ia. Whoki koe ki fisi. Koe toki o sini e mafu tau whakawhanua. Ma kua mā ue mātu ake. Hare he tau. O wai teimi lahi. O ku whaarua ke ngai whi tu. Whai ngai tāna whakapolitikare. Umea keke. Solo koe o se tau hongo furutu. Hono nusi ke ki mautolu. I loki misi ni koe pia whakapolitikare whanuai. Wai taimi o ke te whakawau ki te kia. Kage. Ako kare ki mene ki mege. Ko whihi koe ke whai koe ke whihi ma iu koe ke whai ke unofu me community. Te heke mai ki ai. O koe ki ka veinga me ko whakatu aki ke take ake tara noa koe ni. O koe e mea o ko te hanga o whenga I mo whakatu ke ngā unu ki ai ha mea. Pa koe e mea o hoko mai pe. O te ere me kupui lea pe. Ka pau ke whie mau ha mea o te egiai ke mau. Ko pau ke whai e mea o te egiai ke whai. E mwena whaoko ka mau polo. Hanoi ni aiko ki mua he waf ma wha na whai pe whawhula. Maka ko waf ma wha ko I whunua au pitong mai whukia. Tau ene uang furu tuku. Osko toa mau whamiri o mato leo ki muri. Is maa lolo e o tata iki me whine iki. E nei pe mai ihe na nau whare I mera tata mai whas. Osto ko lahi ka lau na o mai ki tongani. Na whoki pena toki muri. Na o mena tolu me mea o saiange. Ko tanua saiange ko tanua ka panga o lahi ange. Na mafotu e o mea. Kana kua tola I bei solo ke unofu. Sai. Lere pe ki ngā ue. Ia na mai ni te warofa. A whakausi o ngā mau nofo. Ko kiki tea activity I utani. Whaka business. Ko alu pe ki uta e mātua tangata. E o ki tahi. Ko mo whare hanga. Ko business activities pe koe I kolongaini. I utani. Ko whanki I whare koloa. Tēnā utupu hake pe na pe ki iloge na pe ki Nemo pe ki whare koloa whakaori pe ka na pe ki pehea o mātua. Hanga rewa ki whare koloa. Pea lere pe ki whare koloa. Hanga he mea koe ni solo. O lalanga e whaahinga relationship ke hea iau me kakai. Ai koe ni. O pe wha tahe tamai. Osi. Ai mo mai ki mea koe kai toki mea ka totong mai ka hau. Ai ka panu na mnof na ke hau ai mea koe ia. He ke tau lake au mga ai mea koe ia. Whainga demand koe ia. Ka matale koe hanga he mea koe ia whakatu au ke tu au he ki poha kia te sio ke mea ke. O taka men e pehe. O wara beo whiri ki taia. A ki kuru. Mona whakatetu a mai ke te aluange. O ko kita hange te kakinai. Te sea. Te pastene ki mea koe ia. Ka koe me aia o ku pehe. O expect mai behe kage. Nui ki mea koe ia e solo. E kamata rewa e unu mai koe e ka inga muri tau ka inga muri koe ni punau. I e sektoa taimi ni. Maalo ia pita pita.
Kana behe ki nofo. O vale be. O fetutak me to ta mesleri. Então me dá mais ali da mais fácil. E lá vai o fei que me agora. Porque é. O que eu caí aí e wiki. E lá vai que o totonga e não que por amor. Moi na witai mawa. Fagi me dalam mai. Kana dola pela tolo o avi me o kifre ko. O kai. O behe se. O que que é tá kai mau ai a heni ko. Ko fua kilo pe o ko ha. Kage. Kana fai. Na hela e me ngani solo o mai foka ko ni ka dia. Tapula va pe fai me e ko ni. Ko dai ngani ne malo ne e tata tonga business le o be for ifo ni. Ne business ai ko me me lan. Ko ba pa ko to ta ko ni. Na le le ngala. Ko ina ne fai me hangi ni ko no we dai go shopping online. Koi. Tau be. Vai que fai me ko ya ko hai e fika ke ia tu mo fu ko na ko fai e ka me ko ai. Na iku o ka mata so. Na hala me agora to ave o que fitu e ta society. Ko dai me na frere ki me agoia solo. Na heka o me alere. Abe to tau me ki so pe menusila. O heka o alo sia o alo. Ko la me ne ha ka solo. Kai mo te afi to ko e happy. Ai te sia ko ke fia fo fonga. E afi to nge. Ia tanga mele, ko ha, ho mo so pingi, ka mai menusila. Fia i family. Si o le va fi atata. Ka ke ngata peka o te alu he u api ke o si o le lei peanga e nofo ai tonga. O ku kai ko tonga e ia o ta fa aki pe ko hala tau fa hau. That's not tonga. Ko tonga e I loto. Te alu kita fe tau la ke solo mo e. Fa ngai fare. Ang masi kakai. Sai. Lere me agoia. O vale pe ku to mai a pandemic. E foi tai mai te pe ko breakthrough ke hei. E kona to mai pandemic. Hiki e mau ki hawe. Hange ko ha me o ni hanga a kahi ha me a ke tumu. Alu mau tiriva solo tiriva ono. Ai ofa mai ko kakai. Na ko me na fa na u e foi me agoia. O vale pe foi tu me e to ta. Kamata pe e to ta. Vai mai fácil. Não frahua de bima panga uang yau. So pinga na aku usto tonge ki aku kanok por. Panga uang yau wena hanga mo aku me ka so ping. Pake hanga pe ko ave ka api faina api ping ke pe vaka off. Sima wiwi pe hanga ave kia. Ya, ko fui fanau, ko fui ungueta. Foi me mari. Tengo le hoko me ga so. Ani hanga to to faka tup mai me ta. Ko be. Me foi me eneta. Pana hanga leva he wafe mata. Wafe tafa. Hanga leva wafe tafa au leipa o necessita eku everything. A group na ui ko mama you and I. E fai ora ki fui programa ko wa utonu o fai off. Pakuki ko hingoa ko o fai business ka to ko mama you and I pana ave pe nga aki. Ke wi ke charity. Na kamata lewa me ai. Solo bantu ko hatala hanga mai ko ki fakarika te pene ke tali ake o fai. Kamata lewa me ai hanga he to he fui me o pe. Tau hoko ko fui me ngita. Ma to ore pe se te nima me shopping ko to pe. Acaba shopping to ka fe unga mo panga te ang to panga nima. Ke ma ba ta na te o ma ha po mo. Na ka ba ta pe tu fa pe ta po mo ta. Tu we he. Ne osto ba mahina ka ba wa o wanoa ba tu fa po mo wanoa. Ne ka ma ta ye wa fi tafa. Ko ma fo no wan no ta ka ta ta mi. Te con que fa mo ne che solo no che continuo no si o mai. O waki tufa ko na fa ko ya Jerry group ko ni. Ka to no fai ofa. Na fra fi e ko ofisa ko ka to go e. O to ta po fu. Ka to ni he na lava mai ki ai. Steven fa me no rek. O mo to ofisia he me ni to. Vai me ofisa ko la pa da mo. Na lava ma fai ba lot e fai fica o fa ko ko ngai. About to fuck o maki hikinga. Kau tala no hiki ki to e ko eme. Alu ke Jerry go ya. Ya na tala ni ayo fai ka. Tamai ni.
fie ha ia. O tangi lewa solo. Te tala te puinga. Ko puinga ulu aki. Ka toko tangi ona ne kamata me ni ko toko tangi me slidi ne mai panga wangiau ke ave ka faina tahape. Sai. Ko lo ai ko ke maa ko faita o ai mo so moi. Te rodo kia, te te lo te kai mahino na ya o ai mea. Sai. Ko lo ina noa. Ko ngai charity groups lahi kahi he mamani ko ni. Hange ko Red Cross, ko Salvation Army. O nau faita i nau tu waki e nau mea ka toke me nau toko ni. O kai ko hawhi e haa ia. Ko no whaka ai ia ke toko lahi kau toko ni. Kai ke? Ko ku alot pia solo au hiki ki toi. O wal pia whetu taki mei ngahi kalapu ia. Ai kalapu i Australia na we go doing love. Ya kalapu i New Zealand na we go Drew Love. Kalapu fo anga. Whetu laki taki mai mea moe grup me Amerika. Nau kau katoa mai. Awe tufa ia solo. O mau ki hila ia le mau tolo no whai tufa koe charity e mau tiriwa mau ngahi. Sopingi. Nai pehe. Ege, kai lere pe. Oho wale pe kiki toke paanga. Whetu taki mene ngahi kulopu ia. Whaosi, whahua tēnā o kala mau tono whai ofa. Koe mau toko ni ka toko ni paanga. Cash. Lau wafi. Awe ki Vaiola. Awe ki Haronga. Awe ki OTA. Awe ki Kamelaite. Awe ki ngahi polisi. O kua o ki ahon. Ngahi kā kone o ki ai haki. Asko topi o mea koe ai. Koe whamui mui kaha. Ko Sean tau moi whalau i OTA. Koe Red Cross. Koe kua ta whamui mui. Nai awe ki pangai wafi. Me kalap OTA be me memory i New Zealand. Sai. Kau talo nopo solo ke fio hiko pe mo community. Pakai ki lewa ke whakangatanga. Nea kai ki aia ko tangata poko fulu pe. Nea koe nina ko be na tutu ni ko ngahi kolo ki tufa ki ai mo in line mai ko no tufa u ofa ko ni. Kai kai no dongu. Osi ka toa hifo va heroto o sinas ka doa. Tangata poko fulu na mawa ki eua. Fai ni solo ko fono wine no tahaua, tātāke tahaua. Kai osi me whiriwhare area e whā. Nā whakatu e mea koe ni, tau koe nā whakatu ai, ki he ahoni. Kai osi me whiriwhare area e whā. Antoka tapongo whuru. Fui whiriwhare area e tolu no moro, mga maheni, o ere mo whiriwhare area koe hange hapai election. Osi ne whā. Ne teki o kautua tahaua whiriwhare area. O koe me kai a ka veinga solo, o ko ui ko papa na e lalanga. Ko tok whakaukau, mieni, talo fotu e mea wena, ki wofi whareare. Ko papa pe ko whala solo, o ku lalanga kia ngahi mea o kui, ai mea, temi ko ose kono haaro loa kau, mono haka, mono tohi. Pea kui lewa mea koe lai whiunu. O mai lewa lalanga ki a papa. Te hei kai ke ave papa ko ia pe koe whala koe whakaongai, ka orewa ku os ka kato. Te koe mea kui koe lai whiunu whakaosi. Ka kakato e papa. Solo, koe ngoi e motu ani, koe lai whiunu whakaosi e koe ni kakato oi. E koe ngoi e. Ku whai e whakaukau te pu. Tau ke heke hepe tau wongo, kau hepe mo kuongo, koe whoki koe ke te whaase ke. Ke maa popo pe. Ka tenko na mau kamata ki business koe totongi online shopping. Hawe kau tiriwa, hawe ni ihia taramai. Whanonga koe ke pehe. Mau pe kau ki mama. Ka kau o mai e mei Homa, o mai me Korowai. Immediately. When situ a pere la kau tante tau tiriwa tai totongi mea koe ni. No ia te mea koe salo ka mea marifo kau pe kau ko golpe o atamai toko taha mo tutu uni ki mea. Ke te la, ke te tafi. Le, o vare pere so, koe tiriwa ki makapaeo, koe ki whitu ko makapaeo o sia pa Homa. Ka sopingi me whiunga mo panga tahawaro. A katoa e fui totong sopingi. Ka tenua so, ka pati ki alu ki makapaeo me kolongan, te totong e panga e ni manoa ki alu ki makapaeo ki te ha. Ai, o be mai ni, be kau tama.
I te whakaupo e tau mea tai kai. Te tau wala ka mea ke te whaala mui. Ai e tuiki ai. Te kai toki ai. Pe ko le piso ki loloa ka ko ai ke ta alu pe me heni alu ai pe. Sai. Na ke ngatai. Tai ko na le ko ki ngawe ko I heni. Na ye ki mea na hoko I kolongani. Mea le lei opit. Whakaamu pe I no pere ta pau mo igno. Mo no pere nuku. E pene whakaamu na pe ke kai. Ngā tai ko na kamate ko no kapu e kau sei nā. Ai maa pe. Ai whare koloa ngai kolo. Ai pe ele vai te tata iki. A ko whakaamu pe ki o e hu masia ina ki kolongani. Pe ke lau lanu. O whaamu pe ke pou I pe ke teke pe tau. Kau whare koloa tonga. Tai ko so malo ko mau ki whare koloa mahala e ono. Ebe ki ono ko ia solo. Mahal ka pai fa ma bo ka tau ma fa kolo go no ka ta pe mo sai na ta. Kai e solo ne me na o ke foka ka o tu te pe ko ia. Fia fo ki mo fia. Le konga le sete ni manoa no fia. Sete ni manoa na ke fia. Ko ina ne ke fia. We owe ke ona. Ai whakamo e no pere. Ko hai o iai e ongo koe. A mautolo koe ni whare koloa. He mano ingani. O ka pau I ke mau whai a mea. E rea kakai ke whakamo koe ni. E behe kakai. He kuna o sea mea auto e kovi nge ka mautolo. He ku pau ke mau heka matolo he mea lere o lere ki a wha. Ke kolonia ia o kolongani. E heka mea lere o lere ki nautoka. Ke sia ina. O sen foi whakaamu ia. Whakaamu ia ne whahe lau mani e lelei. Ko taranoa pe mohoku no toa solo. Tai mbe ko ia solo. Na inu sila. O tā mai ko wago tange. Hiki tau e tau mea. Ko whakatalange kuhinga. Tamai kusai, kun fia ka I ngā moe I kai. Ko mea ko ena, ai mea ko no tu tānoa ki ai. Ko pau ke tau whai ha mea, ke ona ai whaamu ko ena. Heka I kai e hanu ka kai. Solo ka whetai ke eiki, na e whenga maari, na e lava whai whi teke ko ia. Na maulava ai, o whakaava, e fuafua whare koloa proper, whare koloa walk-in, supermarket I halatahini. Sai, ma tui koe mawako ni solo na ke keha netue, ka keha taha te manga aua, ke toko ni maha taha. Lava ka solo ko fia la. Hei ki fia o solo ke pewa me te umaku. Ko mena fia ai, hofi ke kai ngā, pia ona ai whaamu ai no pere. O se fui ste puera. Ka wo sina to makape a gai ai o walk-in supermarket I o kolonia o mau takau e kai mi. Ai no pera ka fu mafiti tau to kano te fitai ke. Ka tano e ki hala fononga. O skua solo, pe hao ka teo e ongo koeni. What else? Ha me te hala fai. O fi mau vide kai ngā. Api ko toa be solo, I fitu ka toa koeni, pa kulave I pe motongani o putu kasa. Apa de o no fo be o ki api o sio nga tono te bus station la hitaha ko mau ki koloni. We go spaila. O be ko sio at. Yo live fineiki, o fare ata. Ai o ki fe, me fineiki. Pa te ke mai reka fina casa e palo. Ko matari e pas. Ke o ki touri ki o kutu mai casa ko ni. Ko o te heka pas ki ma ufanga. Os fai ke vai aso. Te kiai ke iai tu o taha. Ha feitu o koe ko ha pausa. E ave ke ha kasa. Te ke me be tengo ini. Ko viviri pe, tu tui pe, tari me wani. Ko whare koloa en solo. Ko fuafua feitu eni o koe ko ha pausa. Na e tari. Ko fuafua ki ai. E tonga kes. Ki o mai ke ha kasa. Solo. Ko fuafua reka wani a ka pasikala mai o hiki hake pehi na kasa o hiri ene paskala o aka kona wapi. Fia ngia uia e kusio ki ai mahali a tata I whitai koia. Fia lahi mana ako. Ko palo wana teke mai pa lue mai fine eike o taripasi. Ko ke te asmai fine eike. Teke mai bere ka palo alu ki ai teke wana wapi. Fia lahi. Ko e taimi koe solo a sapate ka waha putu heni. E ko haki talitari a kakai maha kasa. O lele me ko sapate fuki heni. Ko ko tori mui. Ka mau he polisi wa be fo matala lele.
fie ko hoko ha putu e tu apo fi ma fu fa fi na casa fa kama na casa empty case ko ta no ngani ko kolonga ni besolo Oi. ya kolonia la do ni esbelo ya fie ala ya ku solo pati ai ma he ko faka amo ke ma ki programa no ka fai ko man tupu ko e na casa ta ko no malu ta kapa ya pa ngai u pa ngai ta mo se ti ko ka ni lau se ni ti be o ko more mo ka mi no re o ko ba u loka casa mo hua te a fai fatau pe ko ki re ka pe ko hiki holo fu mea e mea mau ka hanga fie ko e sio e no accommodate a mea o fike ka inga o fa vivia ki mau to hok pe ko fa si penso ko to ana fa ko e o meta asia ke money transfer rahi abita li anga mai remittances anga fa nge ombriona me ai solo ho de moto ape sai la stralele lei abito e o mato business lei abito in manuka pero tengo ya na ki tokanga e fai na me ai ta para to fok me bela fai na wele lei go ya hala ke hala tai ko tari pas ta ka pai kai ke tari pas solo Oi. de que pore ko nga api ko pa ke ha me ale haure ka nga api mo lele o mo lele go to se ni te mo lele ki mai de ka lai ni be ko ki ko tengo ya te ke operator vai ni te ke operator te tarmotonga kai ke ngata iso te to mai ki se ni te ke te ane ki tole ni manoa ki fra uri anga mai ni sai o alu leva of appointment με Western Union na fi ua me mai na ono e mau fetohi aki feto ma digo ko money transfer from maman lahi ni pa ko ke na polisi na auto how na ko savea na do be America o ma savea e location savea e to lahi kakai kai petu alu o ke tai ni kama tu kwa me fakahela mahina e ono tali e Western Union ke foto solo ko gumanga pongi o sio de que tu laini mai go kakai tu o fai pe kolonga ni to paanga o se la ya la to ape fie la fo ya ko kai nga tai o me alere to tongi faka off ko o ki kolo me utani po que te a to ki te kai te fino me go ya ke pe ha lo me pe fine ki to en se ni ti pa lo mo ko operation go ni solo na uhinga ia ke o mai go o fotu o fare koloa ke konga pe nga awe e tau koloa ke lava ia na uhinga ka ki fare koloa I uta o fu si mo ke bisi lava ia no mai ke fare koloa ke lava ia fu la fare koloa ia ke lava e to ta ia fai na mahanga leva hai mai to ta fu dai ha fai fu na o mai ke ahoni ta wen ho fruto ko commission go mama I he wiki e ko mai fa wiki pe ko commission go o ma ni he Western Union kala no ma I lo le pe ni to ta ko ngau ke ma commission o ko ke ne lava ia o vahe e to ta ngau go ni ta wen ho fruto e mahanga pe fa lava vahe ko to ki ko me go ni solo na ke fi kala no au ki ai e algo fai kava bi dana ya tano mo ngai ka nga me business ko dana ya kana utari pe au ko be e pe taimi e mau inga ke to share me ko ni ke mahino ko me fa ma ato e goi ko nga ke be ni ko sacrifice pe mo meri e ko me ko sacrifice e ko fa mo ni pe ya ka ko tala no si o mai be me to ta ko ni ko nga taimi ka kato I loi ka to ape fai na ko ni ko pong ko ni ho ko hiva fa va to ta ko ni ki tu ki ko ni mai ko ni commission ai ko hanga fa mahino o ma fa lava ai be taimi wo va be malo ko fa lava ni pa nga furu o lo ka pa na ko fa mi ana ha be fall in the lead be ia o ka ke ma to ka o ke kana ke ki fo
O sila e kanoa whaloto whare, whafokia, tupua, ki mau mea mea ai. Manda mau whare mau uhila, mau re o paanga, o mea ke heke. Koe. Kai peke, o wai kai mea ko ia solo o mai e whituke. Ko tu iau ki ai. Ko tala noa, ke malo peke nga tari, whihu o whihu i. Anga, te kunofu pe ka, nga pa ko whakao si pe solo anga koe, fi mau e kaha koe, fi mau, na lele rental cars, e kai nga mo whanga more na beta lai hanga mai, ko tano koe ni koe, ai fi ha, ne lava ha mea, na o stata ne nai. O te ke peki mau he masiva, e muna ke tupa ke koe, na ke ki mo te ngā unu lo mo to he po uri he ua. Tupa ke, e tō tahi koe ni. No ilo i mutere tau tupa ke, koe whamiri o mautolu, ko kau e whamiri masiva mo tahi ilo a tahi fitu koe ni. Mahino i. Ko talanoa kon whai koe ni, ka inga, ko talanoa tari e whihui. Ke whainga talanoa ne whainga le volo kehe ia. Ko uhi, ko mea kon whai kai pore. Whai koe a ren mea lele, ko usio ke koe parpare. Ai ni ta mai. Ave ki koro. Ko sko papa eu e ai reno gas. Dai gai. E ai bi koro ngani. Ai bi koro ngani. Ko tau mu e mea ka to ko whai. Ko tau mu a beona. Ma koro ngani, mga kolonia mo alata. Solo, kono uhinga te fito. Kau e tahaine ne unga te fito. O mau kilomita ua wha me tu wafunga me tu alofa. Me me tau noa ki niu tau. Ma oia. Ko mama o tahaine, ko poini mau iai ko mama o tahaine tu alofa. Ai ko te ki ngau e ko toa ben mi utan, ko mau tonu whakamore taha mea ko transportations. E te ki alu pas, te ki alu taxi, te ki alu ho mea lere, ko mau tonu mama taha. Lava me fotu ki reno gas. Ko usi loi katoa e fitu ni so. Ko ki mea lere, ko malo pe, ya ko malo pe hono lahi. Ko ustalang be ya. Ko tari telefoni ko ke eke meta rentolo e pehen. Eke pe ko le tama me fe. Ko ni pehe mai pe ova tu i tatang motonga. Ko talangi ai ka taki. Ko fitu ni pe ataki ai. Neo mo ta ngari foka business. Ka ko hanga pehe. Pe mo ka fulau mai pe mi mo. Solo mahalo pe koe me kakatolele ki whakalavela vea ki o whiui. Mahalo pito, vaspe ko tui koe me mahu inga eni o ku e taim campaign be ni koe kawenga whainga taa eni ki he kau kantiteiti ke whamatala. Ka ko ki madolo whai eke o ku kau e whehu i uruaki u mau o atu. Ko ngā pe whake tau whe ilongaki me kau whanongo, me kakai. Neonga ne whainga taa ka ko whamalo atu ke lava o mai. Nge koe whakaukau koe na o atu. Koe whakaukau maari eni ko ke hanga o mai. Ko inga ko ho whatongia hana ke kau ko he kau paionia. I he whai o ngongo pia mo e tokolahi e te modolo na mo whakahoko ngā weni. I he taimi ko ui ko e tau tolo ko political transformation. Pia mo e power of media. Mo mawhai ko media na mo whahe taimi ko ia. Pia koe oku hoko pe fukia whaos. Oku lava pe he whahinga mea ia koe ni ke te whainga ngāwe koe ni. Ke ni hanga o tafunaki i loto e te interest he mea whapolitikare. I he taimi ko te whai ai o ngong whapolitikare he taimi ko toa. He kai ke lava ia ke te whai hanga awe pe he. Pa te tamai ke tai au te interest ki ta fumea. E ko pau ke hanga he mea koe o influence ki ta te ape he pongpongi. Alu ki whare area tohi o ngongo politikare si o whare area mai mea. Pea ko mooni pe ko wha mooni pe mooni ai whamatala ko ke whai. Ko whehui mahu inga whukinia na kuhanga o atu ko he kamata anga a ki whakau kau. Ain ko o mai ko he, e koe o whehui kua. E whakau kau koe ni ko atu. Ko ain ko eke mai ko he kakai toko la he kau whiri. O ku ke iloi ko hae ai paloparema ho community. Ko hae ai mea ku nau si tangi mau pe ai. Ko hae mea ku nau fie ai. Ko hae mea ku nau whaka ofai. Ka koe uwha matala koe ni, o ku ke whai, i he whai taimi koe ni na ke o mai e wha matala, i he ki langa ngā ue koe na ke whai. E kou tui, e ku tangotu ko whakau kau atu, koe tari kotoa ia ki he mea ku tangi ai kakai, i he wāhenga ko ke iai. Moi mea ku nau whaka ofai, i he wāhenga ke ai. He ku hunga, he koe ngā ngahi mea koe ni ki hanga o mai, nge koe
Pangi commission o ku ma'o me hina kasa. Koe ne lava ia fua whakamore. Ka koe mea ia o ku tangi mo whakaofa e kakai he wahenga. Ka kuke whenga ke ki hanga whakahoko. Ai whakaukau ko ia. Ka koe konga ia taha ko whakaukau at koe ki ai. Pe koe konga hono ua mahu inga foki i he tau tala noa i he tawhaaki koe ni. Oku pehe foki he toko lahi. Koe ngai taimi fo koe e whaasi na tau ma'u hake he taimi koe. Koe tau kau whare lea koe whakau business. Na ia e tama ko. So la tai tu mata ele. Na me phone na te whare area koe kakai business na huki ai. I era ko ia. Pa tau hua mai rewa ke ngai mea pua te kakai ako. Tai nimi ku phone tai nimi lote kakai ako. Pe e ramai ako ia. Ka koe ni ku o ku kaku ata be he ko mea kau ma furi holope. Ka koe whakau kau wene ku o mai he toko lahi. I he tai nimi, i he kuonga mai koe ni. Mai. Mo whiri ha kantiteiti. O ku osma kona pe ia. O de mo whiri ha taha whikaia he aluia o tata mapu i loto. Ai mapu koe kai mea. Hanga kau tama ia he whakawhikiki. Ka tata e mapu. He ko alat whikaia. Mo whiri ha taha ku alat pe ku osma kona. Koe whakau pia ko mahe kakai. I he kakai whiri. Pakoka ku hinga ku atua kuia ko hinga haku ko koe pe. Mahalo e he ngahi wahenga te mo ma de mo wa mo to ko fa te fia mo os ma kona le be mo tol i nga ko mo fai ka ngahi makatu unga fokia o lava to ton ke lava ka kai o sio ki ai i nga me ko ni ka ko fe yet ka te go faus ko yo no fo ko mo va henga ko hai o sio ko hai fe ma u vivili taha ka kai ke he me nga me ko ni o ku ke loto ke hoko atu ke ho nga we ku ke he nga fe ma ko ni ku ke lava solova ko ha nga fe ma ke he ai ba henga o ku ke nofo sio ki ai, ka tika ki ke lawa whahanga o ke ku ke loto, ke whahoko ngā ue ko ia. Ia ka hau mai, pe te ke whahoko me whare area, pe te ke whahoko. I he ka hau mai, ka ha ngai whia mau ku ke lawa, o sio he taimi o ku. He ku ke ia i be hanga ko whamatala, ku ke sio he taimi, ku mou tangi ai, ku mou kata, ku mou la aina, ku mou uhaina, ka ha ngai whia mau ko ia, whaus ki wahe mai. Maro pita solo. Ma o fia lai o fia i solo. Ka pau te utari whakaloko fua. Ko mea kok whea mau e nofo whaka community pehene ko good leadership. Koi. Ko tari whakaloko fua ai. Good, honest leadership. Ko mea kok te lele beta polo kalamate wala ke a moi. Te whikau ake ne mea kok te ke local government. Koi. Mahino pita masiwa whakawhoi tui. Mahina bito e whia mau e nga se toa ia. Tautai, ngoue, wharehanga, mahina o bito ia. E hanga he good leadership o mai a new solution. My solution for all. Pa te ope whatatatanga ni ia. Koi. Ka nofu koe bang no whakolo, ko yangan koe setting e taimine no whakolo so. O koe pure whakawai. O koe me ofisa kolo. Os. Malo whakawhetai koe ngai kolo koe no pere. Koe kau leaders en kou tānoa ki ai. Pa koe ne osi. Whatever ngai kolo pe kaha no pere. Pure whakawhahe pe me ofisa kolo. E koe ofisa kolo pe koe leader pe. Koe taki pe ia koe kolo. Koi. Malo nei whi unga e solo tau toa muia ki tau tolu ia i he setting o i nofu whakomiti whakolo ai tau lahi whakauria. E whainga setting koe ni nei whi unga pe ia malo e taiwa no furu. O me ilo no whaka community mo no whaka kolo koe aho ni o sia. Whaka ofa ia ka ke hoko atua kia. Whaka ofa ia. Pako usanga ka mata. Pati uhanga tāna ki o ki connected te whaimea koe ni solo. E ko roto lahi o ki uwhai. Koe office koe ni o tangutat mei ai. Koe office ni o kosilio a kolonga. Koe fua kosilio whakakolo eni i e whanua koe ni kotonga. Koe iai hana office whakakolo. Koe office konsilio koe tongani he tai mini katoa mi tonga tapu waki. O au ki tā fitu. Koe office konsilio whakawāhenga. Tonga tapu waki, wahana office konsilio whakawāhenga. Te ia hakolo ia hana office konsilio whakakolo. He ko kuongo i koa a aku. O ki fuulahi pe, ai aia koe tonga tapu uruaki, ke whakaongongo ke foi council pe ta.
Mo ka ki grupo leaders peta ke no nga pure a ko le tahau pe ta tolo. Kai ko pure kai tataki ki na tolo. Ka o sone ke breakdown ni ke whakapolo. Pako so tu e au. Ko hina ala me awen solo ki la de mo ki ai. Na hu mai ke konsidio ko ni a kolonga wa taiva. Ko hu ma ka we konsidio. O ko mai be sio he miniti. Ko sio ke miniti fata. Ko asia e be ko sio ke run through asia e be ni. Ele lei al bito na lui be ke komiti whakakolo. Ai konsidio be ke konsidio whakakolo kai min. Ele lei al bito o ka pau e ma e a office. Ai ko no ko ni. Taka tu ni ni office. Ele lei al bito ka pa tu e hala tau a hau. Kato kilanga ai office. O kai te aha ko ngā kere te whai mofu i tongani te mini ke mau te hala tau whahau. Ko e office ko ni, na hulanga ia e au, ke whai konteina futi whanoa. Na whatau mai ke panga ka mano. Ko ia. Pea ngahi ia, o osi ko hono complete office ko ni na whiunga, me mi panga whamano. Sai. Ke mau ngawe aki, pe mau ngawe aki, ki mau rentolo. Tai pe koa, wike pe ko ia, ko ofa ngai beke ko sidio. Te ufuake te fo mi fo ke lava ma, ke ma. Ai criteria fi mau. Pake ke ngata ka ma ko mi ke. Ko tala no ko ke langa ko ha office te tau talo e ka kilo ki wa kilo. Tua ia pe kai beke sanga ai ke ma. Fuaka kata be ni. O sini solo wike tole mau officially opening ai office ko ni. Ko fuaki ka kata ba ko sidio. Kai ke e ke hata tongi ta to tong. Ko fe pe ha taimi e toki mawai ha office ko sidio a kolonga. E mo hiki ki ai ke tuku mai ai mo tu mea ke mawai aki. Mea mai ignore a nuku o hufi office ni. A iheni mo e kau whakaafi, kau whaiwhikau, mo komiti. E koe wiki ka hau e kamata ai ngā ue ai toko taha i office ko sidio ko ini. Ko no uhinga in solo. Ko mea ko whi mauviviri e kakai i heni. O koe kai mea o kena ilo dupa e kena alu ki whi. Pe alu ka hai. I heni maunu ko community. Ko pau ki ai ki base pe heni. Ki hap pe heni. Ke lava kakai o mai ki ai. O mai ki ai. O ange ko pau ki la ranga. Ko anga ni whukau ke kawe office in solo. Ki ai vapepe. Ko whi mau ke built-in ko networking mo diaspora community. Ki la ranga whine motua. Ki kauwala. Ki katamea kai ha motua. Te mau hanga me office no hoka. Kono paila te i. O wambeke wa pehe i whitu uni. Koe mea o tā whataha pi koronga. I kai. Kainga. O koe mea koe pailate. Koe kamatai ha fui mea fo o. Ko pau ke kamatai me fui poinita. Koe ne ola pe. Koe ne awa tūia. E ngawe aki ne koe network. Kei ngata pehano. E whakama opo mea ngawe a koroki heni. O whai i office ko sidio. O wao ke o mea koe network. Koe ufika telefoni ka atoa. O ngahe mea katoa inu walofa. Hau katoa i heni. Koe u formu katoa pe ke whakafonu e visa. Koe pang. Ngai formu me he no hau katoa i heni. O mea koe to hela ia koe ka e ngahe o kai. O mai katoa pi heni. Mai mo hangi ha directory. Mau ho uhila koe palama koe hafua. Koe tafoki pia to tahe koe i heni. O taha mai ki heni. E tahi ne wakaia tala pe koe hap. Ma koe kaa ki he putu koe eisi mate mai hafua. Operate ka to mi heni. Hangi koe directory hia. Me heni. A koloni. Huka lewa ki muri. Pea ke whalala anga he o seti pia na o policy. Huka ki muri. Tano koe e solo ko tuipe e kusisi e taingo ni ki hai. Ka kou tala noa ko e whehui. Koe ha mea whima. Ko oski ngare atu au he whanki mea ko wala lava toko taha. Ko ne hike tene le volo e solo. Ki he mea na whanongo ke he tau kua si. Fuvanga whatapu te ringa. Na koe ki te whanongo ke. Alu hoku hoa ki toloa. O ave ko te aha korisi. Nea maki i uhiki toloa. Ko tutu nene fotu ko ia. Ave atu ene mea koe ahe whiawhine. Pea aha korisi a pongpong. Alu hoa ko tutu ni ke aluane. Pea moi wai luku luku.
wai ki luku o nau fai. Tau alu ia moe whakataha, te mono te unga whakakorisi. Pe tā noga i te unga whakakorisi, ko nau te unga hina ia mo nau. He kesi mo mea lato. Ala tau koa, lere mau ki uiki. Ospe koe e mabea te koe neu ki foha mo e ki iri. No ki kaunga mea. Pe hangirewa ki kaunga mea ko ki foha. Kore ko mami pe lava bikiu. Ko ake ni telefoni ki ukara mami. Pe atleva e ki telefoni. Atleva e kokoa. Lau mene fika. Lai fika taila. Ke pe spika telefoni. Pe atu pene ki ilega. O ki taha pe ki liga ke mui mea rere. Ka whanonga pe o koa ke telefoni. Whanonga loa pe. Au whanonga wau pe ate ki lega. Mam. Te moha o whakaku. E mai rewa wha e me te whaketaha. Koe ki malava mo aro atu. Oh, longa ki tama. Mai wha e. Ke ka utu e mea rere. Hata ki malava aro atu. Ako luku koe ke mak watu o luku ia au. Luku ia koe ke e fiafi. Au koe ke na lau mai. Pepe ki ta mami koe meta. Oh, okay. Te o vala. Ai koe rino fwini ke vala ka au ke tui a pong. Koe. Te mai wha e. O kai pau mo ia ia. Au tā tuku maha me lere ia. Paka pau e asi mahene a viriam o ingo ai. E kore an ki ai. Ka pau e asi mahene pone. Na tleve ki reka. Man, sai pe. E solo, ko fui mea ko ia. O ki te ngalo ia. E fui mea ko ni tau kuosi. Tau ko mana tuki. O ki whakaama ke te whanongo ka mea pe. Ai koe kono o mai koe ke mau whakina koe utani. O koe taimi ko pe. Ka kui ai pe ngai whamiri. O ki au koe whenga mea koe ni. Ai koe whakaukau rewa koe ki he ni. Ke office koe ni. Ko pau ke hano whande ona. O mai e wharearea e panga 3 kilo. Ki e wahenga e taimini. Fi mau ke o mai ke kau leaders lelei. Ka ngā ue. Sirini awa solo koe sirini la. Ka tene lava he sirini koia. O tani ngai whiu la. Ka pau e ke o mai ke kau taki lelei. E ki lava e whiu i o tai. O koe koe sirini pe ia. E ia e inkamia ma. Te ate whatatai ni so. Ka pange tāna ki koe o main income ngai kolo e tai mini i uta. O koe koe ke whakalele me poate vai e nau vai. Nau whakalele be nau tō. That's a good income. Ka hea mea koe ke whaimo asi mai a no ora. Pa koe ke tuhi whaua ta whaaki. E wai me aia koe whetoka i aki. Wai me aia koe si. Kai beke whetotongi mai hata hai. Ka pau e whakamatawa i lelei o whamalohi. Ka pau e lelei on tāna ke tau vai. E o wale pe Christmas i tu whato mō pōnasi. Ka pau te mōtokanga mai ke totonge tau ki vai. A ko mō tapanga pe wanoa he mahina. E ke te tai lava tutu usia uhila ia. Winga e pio te hoko koe fund. Te ke lua pe koe mingai ki office ko sirio. O se form wai. O whakafunu. Ange mo lai pila uhila. Totongi osi. Totongi e koe. Ka pai lo ka tolo e via fini. E lava ka toa me koe. Ko albeo ke office ko sirio. O talangi ai. Ue fanti ai whae ki mea koe. Mai e. Ki ora whakolo ku mea ke ruluku ki tama. Mai mo tola ni manoa. Ko no whakatoa ko panga te au. Mai. Koe fōmu e. Fō apatoa. Osi pa ke toki hawa tai whenga mai. O tonga. Ka ke alu. Ka ke te. Pako nofo me oma koe a soro mea whono lai ope. Hei, kai. E te hoko mea koe ia. Ala kiu. Koe. Ko te o mahina o pito ai whakaukau koe nu ke talanoa ke ai whaos. Pea ko te koe whakaukau mahu inga ia. Ulawa ke tau whakawhiho naki, ke lawa ke tau whakawhiho ko taki. Ki he ngau e wharearea mo e pōre ko ia ko whai. Ko ta whaosa ki moen ko ngaka ta taimi, pea ko ilo pe
ki mo polo koe ni kainga mo mui mai koe he polo kalama o ko di maha to hata weekend ni pe fiha ko ki fu ma le rebe ka i line halo pe ko ya pato ki fai fili ko ngai ka venga ma inga fai talanga ba ma tala noa ki fale alea te ma ha wa tu pe ki ai i ngai ka venga ko ni ngai polo kalama ka hoko mai ko di ko polo kalama ko ni kune o atu ai me ma inga ko ni ki fa e aki ai polo kalama pe ko ta hoko atu ko ia ke ngai ka venga pa politikare mo ha venga me afika waki pe mo e pore fatongia ko fa hoko e kantiteti fa mama mato aki mau inga mari apito to nga kata fa osa ki mua e panga va henga ngai ko na ki tala no ki ai ko ni ko mo koslio o wi ai foki ai talo le foki panga va henga ai o ku mahino foki ko fa fonga fare area o ku responsible ke panga va henga ke tem ko o mai ai pe ko alure mo ke va henga ko fa fonga fare area e ha o reporti na pene guai be o me ai ku ai ki fra na le me ko u fare area u ngai tau o ku tala mai he reporti ko ai atita seniale o ku ta mau reporti e tamago ta mau e va henga ko ka ko fo ki fu mai he ko ki hala pa u ia te na fai ke banga va henga o fai deri pe fa fonga pe ku ave ka koslio fa va henga pe ku ave ka koslio fa kol pe ku ave ka ha pe ku ne ave pe ko no office he ku wa ka office ko fa ka ko ke panga va henga tolu kilo tupu ko ni ke tala no ki ai ko ha ho va kai ki ai me to tonu ke ia panga ko ka pau ko ku ke fa fonga e ta pongo fulu ko ha ho palani ki ai i paanga ko ni e fa aus i he va henga pe i ha kosidia fa va henga pe e kosidia fa kolo ko ni ke lau e fotu ko to fa ki kolo va henga ha na koslio ke lava ola tu ki ai pe ko ha ko nga fotu tu ki ai ke ta fa aus ke ka menga ko Ma lo be solo pako lagi te ki lagi hake ben batari o fevi. ko O hake o gina no ta palasia ka fa fonga. Lo tonga. Ke he no fi puri ke paanga no campaign ke paanga na ho tolo o me o do pe ke campaign ke paanga no fi puri pe ku va sisia to hai. Solo o ko ke ki tu ki ai ke no to wi fo pe ko fa fonga. Kono me lo ko fi me ni ko fo i lao foki. Ko fui lá, olha, ko fare are anda e me go ini. O mon me ko vo ai. Kon ka tu ni ala o ke pa nga kai mimi. E ko ia pe. Kon auto ri o te ko pa nga wala go smau pe fo ko no proceedings. Bono pa ke atita e. Pa ke fa fo ke fa matala. Me ga to wa ko pa fo nga te fai ni a go ia. Ai ko nga hi va o go ni e fai no lo fare area. Fare che non riwe lao e ko policy perché tu non ha che anga ko ni ka de ta no fiwi ka pau ko fiwi ko ka pau ko au e che le activity lao ko ni che pango ni te hanga seti ai office ko se dio ko ni wi fo ko kai mu a fo solo tala ko ko lo tala be fai ko fo office ni va he o ko tongani fo office fa ka kolo ni ha kolo i tongani ko no ko lo tola i solo ke mo ua ki ai ke mo ua ki ai o ai ke work ka pa ke ai ki fa vai mo no tu be to mat ko ai pe i ke mo ua ki ai mahino e hoko that proper use like hoko a ko fo pailate lele ka pau e work which I guarantee 99% in our way ko ni ko nga we be solo ai a fa ke pehe ai mo ni to ke pehe ai mo manuka mo na toka mo tala fo o makaunga nukureka hoi tala si mo la pa ke pehe ka to ko le pehe ka to be solo ko ni haupe paanga ko ave ka to ia whakatakau ke to la ngai kolo ko ni ave proportions ave ka to paanga ka hanga o fai meta ko fu ke se ha meta o to hanga le va monitor to ko ni be o monitor anga no aki mo whakaloto lahi pe au ka tonga no fe auki lai fangi me e ke developer
no fe au fi pe ko hai best operate le ka ko fe tala mai ko ya ko e na uri poti to atu pe ia ka fi ne ko anga ko to kai ko na vaka na to le ua tala mai me he ko ya ka hanga ko si ia area I pa ko ma o na u connections da do le asteria ke anga container lo se ua ke uf ai ko solo ma ke tu ke tele mate ti sema how ga to o office que te queda ti sema fai fuaki pare ai fa pare ai que o físico é solo we have to start from somewhere to get to somewhere porque malo a muy de falo loto o me ka ki tali va via o fe que o fe mas ko nga ko ke to ta business ko e ta tala no ga ni pa fa hinga pe ku le a bit ho background business Neo ku sai pe e fonga ia ko nu fa ho ka fa fonga lo tonga po ha fa nga fonga na nga ya ki so ke ka ko nga ko background business o ku ke fa ka le yang ke o te panga wa henga ke mo fo tu he wa henga ha fa nga business ke fa tu pe pa nga ke la ke wa henga pe ku le yang pe ke tu fa pe ia ke nga ko slia fa ko lo ke na to fa ya ke na unga we vale ai Kapame e solo te mau kamata mbihe. Me apago pe ka fa ai ko ai business ai ka business e ko sirio. E ke fa kau ke ka kai. Vai ni te nau. But it's not easy, It's not easy solo a no fa community ma ka kai e level fa kau ke. He wi he ke tonu hatari. Ka ti wate tari ko ni. Kapame kamata pe me u essentials Apa o e wi ko pesimis ka be o essentials need ko e fa community. Hanga ba ni? Ai mate. Ai me akai. O me o kulo. O me ko mai fa na i ka how ke fi pa ko e ka ko mo to ko lo ni solo mo mi ape matoro ono mano. Paka po e vai by proportions o se o pe ka ki. Ka fu me ala hia te lava fai I he kai meta. Sai. Ka pau e a kosirio ko tau bete nau. Whakapapa ke kau business ko e uleini ko e ni. Ka kukos whai au e save e solo. O kei ke lava e kau ais mate ko e tai mini mo kau ais mea kai e tai mini o kei te demand. Pe supply and demand ko e kakai. Ai ka pau e kosirio ko tau bete mo e sek patu kai solo. Ki misin parau. Whakatau kai. Tuale umea ofa. Ka mau e umea ko ia whakalele. Ais umea ko os whalawa tu. Te me pio te fandi ko na kita kamata tano ke ane nai. Te me pio te fandi ko ia so. O hoko ia ko pangala I whakamana mai. Ko mori e lai mini solo o se mea ko koe. Ko hake pe project I tongani ko pe. Ta mea ko ni ai ke mea ka puna mea ki mea, puna tau fia ki mea, puna tau fia ki mea. Kai pa tohi ki ai. Ka whanga o tupu miliona ko o mai. O se unga ia. Kaunga kamengo ka neso de kosilio vai do vai veto de me ulu aqui na foto eu patari o de me kosilio le leia moto ko dani ki ken ke tau biniti e foto ko ni kapa ta ka tau ko me mi pa ko ni e fai hala ke pala e kosilio petende kai ha senite kosilio kono tau te ai ko o whakawhisi immediately pa whakailo fai lo Kari lele e così via fino a sai stari te mato vai e poi quel tari che ho preso io capa è solo che ho te ufi que sai tahai ka business e così via lele kai o mai te fanki business ko solo o come me related be what essential need ko ai kakai e o mai be fanki business e kai te paki ai wa business ko so lele be ta ko ka kaingani fo solo al fratape na to ni mo no amo lele wa ke firma he kwene e solo kapai tu kwani maki ta usi kai hanga ya ka good leaders me o que good leaders pe ka ba kabineti mo ka vou fare área kai a lui fo le volo o que ka mo fa pure anga a lui fo que community
Ana ngau whakataho au lele e whanuani solo. E tau sio tau tunu he tonga ke he whakamanawahe. E tu ia motuani. Wow. Koe, hai malo bito e fas koe tahagoni une kore mai ke atu moain ke tatapuneak. Koe one fe biana ke nau fe ilo o ku ke o kwa fahinga party o ku ke affiliate ke fa politikare pe ku ke tawataina pe ange ke tola he ka quantitete. Whakawhitai. Fiala. Ke whiugi na solo. Nau. Taimi lahi. Talu fuke lere me koe me wafu fulu. Koe Okay. tau kawena ke hui. Bali, Whai maupe. Koe kare ni ki hei solo. Koe kapau ka tempo ko yana malu pati nei lo ke pato pati lele ke lele ke aon ke be na ke lele wai pati ta tai mini al hak to ko grupo politikare grupo lele ya mo ta ko PPL ke mo tai mini uai ka ba ya mo ke tai mini mahalo be ko ke hange ko me ki mua na ngau be na u theme ke ka ba ke na te ombai nga hilisi ko na ho ki mua Sai, ka menu mari e so. Osko ya, kapag te kau ki he, os mahina nga ingoa ia. Pag te kau ki he, os mahina nga ingoa. Pakapali vai te te kau ki mo tama koe. Pagwai ne me ui ko tawataina. Ui ne vai ko tawataina. Te hanga whakangata he pōni. A whi mea koe. Iko mea fu owen ko rat moia. Pia tari ai ni ko ia, abe. O eko mea mo mea, na patoa na tolo, ko mea na PBL na tolo. Aia ko hanga mai ni ke toela. Ai ko tawataina re mo tolo ia. Ka kono fai mo ka au te ta ofi be so ta ika kai. Halai. Ko tawataina ni o ku kai ke physical appeared. Ko hingoa moia o grupo. Pe ko pati. Ko name be hami apehe ko ke hanga ko label au ke pati. Ko grupo ko tawataina. O ku kai ko koe o ku ke whakanofo au ki a grupo. He kono moni ni whainga ngazo. Tau tau whanonga mai. Kia malo i whoki e kau me e goia. O tau tau whanonga mai ko ne kai beke ke patoa. Te tau, o hangego beke te hao whiri a au. Ko ne kai beke ke patoa ko ke tawa taina. Poka mene ta. Lue mai tama me tolu. Lue mai tama me tahafitu. Lue tama me hongo furu. Tau ke hep nau lua lue ke. Hanga he fo i mea ko e ni o hai nau to. O talatu. O mo tolu mo tawa taina. Ko whakangata ia. Ai mea be he poni. Solo. Whababa pe me ni goia. Ko kari e ni. Ko au. Ko kantiteiti au. Ai kakai kodoa be. O tō tapu. Kawai e patoa. Kawai PPL. Kawai mo. O wanga ake tawa taina. Kawai mo toenga. He ko puaki pea foi taita. Ko kia sanga ko lei polo au. O tawa taina whakaosi. O ai ko sa ko whakaosi. Kamata lewa mo hanga matorio. Hanga kau mea ko bind up mautoro. Ai ko whakaosi. Tata ka pau ko tau behe ko hiva. Ai ko whakaosi. Mo sione. He kai fo ke PPL a pepatoa sione hiva. Ai tataina moia. Se kono hai mautoro. O te ki whakataha tu o ta hau mo sione. Te ko hai o mau form up hakuruku pe tawataina. No. Ei no ria. Kono hinga en solo tari behe. Ko ku kaupe i setting ko tonga tai mini pa ko whaka apa ke ngai grup politikare whakaofa ko ni. Mo e nau tau kei mo tō atu. Tō atu whaofa. Ta ko sio ka sono ke tau setting e tai mini. Ko ku puaki atu pe. Ka pau ko ngai ape mua o mai e pe mua si kau mea ko kuke kau tō taina. Ko foi tolu koe. Patoa PPL mo kau mea ko ke kau hapati. Ko ku puaki atu pe hata. Ko me tiki a sol e toha ke ki awa e wahi au. Kapa te puake atu e, mo ni ihi ko e wahi ngani nau kau ki he. Kapa te whie mao ngau ki no ke pehe. Ko whie mao e au ia, ke awai la polo,
te au accountable, te au whaingo to every single citizenship i tō tapofu. Kai oa hoko i taimi. Mahalo soa. Malo pito, faus ko di ko ngai ka venga ko ni te tato la pita o fa lo to ai hinga hi lere atu. Aku maria pito ai fa tala no ko o mai no pito ko to ta business ko e ko ta hai o ngahi firma o business ke o a vai vai kai te la kita o fa lere het fare kolo pa ta mai ko pe ku e pato he kai te fa tau ko fare kolo o ke ngalava me ke fa o ko ngā ku pau ki te kau ki taha kotoa, maho inga taha kotoa, pe pako tau seo pehe e ngahi whiri, neongo ai ko hai ku ne wina, pe na kai ke whiri ai e kakai ko ia, ka ko pau kono whato ngia ia ke whai, ki taha kotoa, ko hak tau tari e ki toki lava e whiri, pa te toki kauni e taha kotoa, kai taimi ko ki mua pa tau, vai rewa, ko whakapuku be, ke ki kulupu koe, ke kulupu koe, mahino bito ka te aho tari, ka kunga ko ta taimi ta ki lepa muai, ke ngā kata toki hoku atu he wike ka hau, ka pau kua mea ke loto ke ta whama apopo ki ai, o ne ospeko ka pau wate whainga maari e, kai ke ta i malolo ai kata toki hoku atu be i he wike ka hau whaas. I whaase pe solo lagi pe ko whamalola i ke te koe, i ngā wela he ko ki whai, te mai tari e proklama koe nipa ko he keke ngālo. Ko i koe fuafua platform weni, ko publicly declare ai candidate ai motu ani. Ka ina, whakausi pe ko kore whakamore atu, ke te mautoro, hono katoa pe, ka i halea, mua tō onga, nai hoko, i he proklama koe ni, o kui kai ki tāu, ia moki mautoro mou whaka mori an moe motu ani, au maa whana pe, i tai meni i, te keke ngatai, ko tuk fuafua live whaken sol, wai pe mau proklama na whakalere ki mua, nai hiki apa aveto ki etiti. Ta koe, hanga koe lau, koe honest activity i endu hauwhanga tonu pe. Pe o whaaki pe, o kore whamore kat mo tonu. Tala monuat ki he painga toa pe o kuwahenga, tō ta pōwhuru. Ofa ki mō mako ai whiawhia lei, o taimi lei, o ta whanonga toa i amanak, ke te ue whiriwharerea, o ta ua whawani ma. Malo pito, ka mō mea. Malo pito whaos, wha malo atu ke te koe i he lawarere i koe ta proklama whikaulaki i he ahoni, ta toki hoko atu i he wike ka au, ko tui he taimi tatau pe te tato e hoko atu e proklama honoua, pia mo e tala noa ko ia, pia mo e tongata pohonfulu, pia ke kainga ko toa pe, o ku nau mamata e proklama, wha malo atu ke tiki mo tolu ko toa pe kainga, lava ke mo mui mai i he Facebook a, pia mo YouTube, o ke mamata live mai ai, i he proklama ko ni, mo share atu ko ni, lava ke mamata ke ai tōna ko toa pe, mo tolu ko waha mo whehu i, wha malo atu ke tiki mo tolu, toki te mataksi o ke ngai whehu i ko mo o mai, lava whakakau i ngai proklama ko ia, e mahalo ni ma o toi pe tau ki au ki he whiri, ka koe tuu i he whiawhini, o whapena e ongo lerea te tau proklama ke tiki mo tolu, au whamalo pe ki he lava ke tau lava e proklama koe ke uesia e tau interneti po whainga mea, ko tui pena e ongo lerea pe, mo mea, wapong pōria, tau to ki whelongo aki i he wike ka hau.